Nang hingkai pula sini telemra bukhak nangge ani nok ni ani buprang rok no kaisa kale panna tonga ani buprang ne kale panna ni paimong ni agolo agor tola bukhak thang tongmane gari khai tabuk je norok nuk tongmane gari hingke ba agor tola bukhak thang tongo nok ni khungbi busatuina tei ani yongbrui ani salani bukrajak moto ani salam bana yongbrui ni ani buprang rok himbana hingke o obostao nijini safety ti seat belt khajak driver yang nijini left side na sala bu phangani kaisa truck gari Assam oro sing nugmanka AS dijak gari number ga Assam ni saimano o gari tam khala ke bo bini side no khibi oi sajak side dige je gari drive kai phani na Thotai Rwphai mani porasini driver injured ungkha bokrok phatika bini khakla bo dokument ka seat belt je khamani botok joto somsaka bini left side asujak driver ni seat gana asujak ani yongbrui ma botini admit ujak telemra hospital doctor ok bana admit na rakha bini khakla internal injury phone tongmano hine gari khoro busuk do gari o 6 jon driver saha driver bo nok ni borok no nok kaisa na gari namo bo mas khanik se kasugya kho ob bisingo na ba condition jibir harja borok na tabuk telemra hospital kai aran bisingo je injured mai rok buskang sita tonglai rong bisingo driver bo release Jakha haipana bini bokrok phatijak doctor saga next norok contact kai tongli kai pana o yongbrui hingke admit narak jak jibi refer rohajak liya oro no borok sak nai phangrok nai lai tongo hingke borok tabuk under treatment tongo gari kotor tiang di thang tongna gari kotor hingke Agartala ni budai Assam mano thang tongkhana tobo Agartala tu telemra rutomo sengtak u tongmani spot hingkai salka kamini gana wo o je duk Hati hoi tongmani mikiteng phalmani agana ni turning point o jaga no o accident o gari orono kobor sai supuru Rwphai abo kono kisisa nanglaimani hingga bo jan buji se supuru Rwphai mane ka city te jakha makla ke nakai city te ja boba pura mo je sunung mane onasarang ke jani side chajago pura supuru Rwphai bo city te abo hai ke sunglu goro city te ne supuru Rwphai ke sunglu abo narok phunuk nai di coverage khaina di ko abo yang naila mo je condition ke Rwphai mo gari ta sung left yang Agartala thang tong ka sung left na salak nai mo route ni yang right side ingke nai nai di sini gari left on tongo ama ke Rwphai yang mo Rwphai mo thagya aba hi suraika yang airbag nai phidi bisingo pura thisa ro nanglaijak driver ni belai kaitone khairok ma bai isar ni na khairok ma bai si borok tini sep tongsu thisu yangai tabu under treatment soli tongo driver no kono moda mar khajia Thotai nai na sing marak ya gari sabi bo man phaya truck ni condition bo kono hamyang ya bukhok simsi kisa deb jakhino go bono sukrup phaima ba je sukrup Rwphai mani sini gari khaito bai thangbai khai ko ani buprok gari nokphang ga Abiram Deborma bini malkhunga bo nin kami ke Anand Nagar bini nok para ultra gari mal driver mar nin kami abona har liya kisapan liya o Thotai ni tongpur to jan rugi patient ayang ni rear door khulok simalaya engkai je back side ni bo sini je cabin ni abo khulok maliya hawa hapthang ka abo norok jadi apni song coverage khake nai manana nai di ko thirok pura tanglajak ko abo hai engkai yang bag bo khulok manan kun lama kari khabai ke phanang Rwphai ko yang hawa hatang atana hawa bo jodio ha kali hingkai sino gari thangkam lunga wa asok phan ka sugur phaka yang bo dabi waisen chaka sugo hap thangbai ka ma ha katal rungjago kajak hata o angka total 6 jona ba khorok dok tongo khorok dogo o je gari nokphang chela angkai ani buprangjuk angkai ani yongbrui angke serai rok kene aro bisingo busasalaokrane bumung kai Sida Deborma busase pusini mungke ibilina Deborma angke yongbrui kota tongo gari wana nukung khusani tar manena angke borok 5 jon kaisani family ni angke borok ni jini tapukno yong toini busana driver bo boke sukanda Deborma bona 6 jon angke serai rok kene tongo serai khoroksa pori tongo te khoroksa angke poriya kho
মোটামুটি 10-12 বছর না চালা বুসা হাঙ্কে আবহাওয়া আঙাই দিয়ে থাকো হাঙ্কাই বড়ই বুসা হাঙ্কে আবহাওয়া রক মানে 3 বছর রক বা 2.5 বছর আবহাওয়া রক আপসা কোটা যেতে হিমব হাঙ্কে তাবুক जोंवा नालाय मा हांखाय बुमा बुफा जदि एक्सिडेन्ट साक दुक बेराय थांखाय बुसा रंनि फिउचार बाहाय खामों तामों खामों आबन बागै गारि गुरा चालक लायथानि बेबाक जों फुलफिल केयारफुलि चालकना नांगौ आबानि कबकमों हांखाय सार आपनि सं फाइका हामबाय नरक मेडिया पार्सन दङ नरकनि बिसंथि सोंथिनार फुनुगि मांखा गारि कटाल निजिनि राइट चाजाक साइड चाजाक बाहायके सुक्रुबुइ बरक बेरारि रिफाइखा ताबुक पुलिस नियागो इनफर्म खाइजाक मंखा तेलेमरा पिएस नि आन्दार हांखाय बुसकांगो ताम ताम खलायनि तेलेमरा पिएस नि आन्दार रजाक बरकनो जोंना साखा केरें बाय मा सत्रनाय गारि ना हनै गाबोनि बुसकांगो तैतामना साइमिया आपनि इनथानि ताबुक नर सावया खनै सोंनोबो जेना जस्टिस मान नांथों जोंमनि डिउ जस्टिस मान नांथों थ्रु मीडिया पर्सन थ्रु पुलिस थ्रु लुकुरंनि सुबामों जों जथ मान नांथों आबोन सिनि कयमों नरक मीडिया पर्सन नि बिसिंतै थाने अपना कयनाय सिनि जे ऑल ओवर इंडिया व गारि कटर चालकै नखं पालक तंनाय दङ किन्तु अबाहाय सिटी ओवर स्पीड चालकै बे कैसे काहाम करन चालक फाइनायनो थुटायै सुक्रुब माने बुथारमों तै सुवाग नङै चालकमों आबरंना खिबिखाय बेलायना हामबो तै म हायकै जदि केबो सुक्रुब रिफायखाय आ बरंनो गारि अब लाइसेंस सिस खायनांगौ आ ड्राइवरनो पूरा लाइफ टाइम तै ड्राइविंग हायता सस्पेंशन खायरना नांगौ बतै चलिमे जा ड्राइवर अब हाय खायन नांजागो आंगाबो प्रचार मंनारगो नोंसा मंनि बिसंथि केबो ता चालक टंसिनि ड्राइवर क सिनि त कोनो नोंसा मंजाया ए ट्राक ड्राइवर बा केफे गाबो जों खायनो अनुरुगिया दा कन्डिशन ता ताबो